Selam qadrli do'stlar, esenmisiz hurmatli ijod sevuvchi tomoshachilarimiz. Yanadan yulduzliq mezgillari topshiruvimiz sizni teleekranlar qarshisida jiya. Ham biz topshiruvimizni boshlaymiz. Jırla sanduğaç deb aytganlarni eshitganimiz bor. Amina loşinlarning jırlaganin eshitganingiz bormi do'stlar? Aminim bor. Durustini aytganda, loşinlar jırlavi u bekda motor, bekda qiziqli ham eng muhimi shu loşinlarning salati 17 topqir orta. Chunki turkumda 17 jirshi yigit. Alar bilan biz bugun topshiruvimizda yaqinroq tanishamiz. Adresragi alarning yetakchisi, Tataristonning ot qozongan o'qituvchisi bilan Rafida Nasridinovna Nurahmetova bilan. Hozir biz do'stlar Rafida Nasridinovnaga sholtiratamiz. Trubkasini oldi. Rafida Nasridinovna, esenmisiz? Hallaringiz yaxshidir deb umidlanamiz. Xayrli kun Marina, xayrli kun hurmatli tomoshachilar. Keyflarimiz bek shab. Hali kuzlar, shunday motor kuzlar keldi, shunday motor kunlar. Bolalar bilan Qozonda konsertda yurib qaytdik. Bo'laklar olib qaytdik. Yangi planlar bilan yashaymiz, yangi repertuarlar ustida ishlaymiz. Butunisida bek aybat, Allohga shukr. Rafida Nasridinovna, sizni ko'ruvimizga biz bek shod. Ham endi birinchi so'rov. Mana siz ot qozongan o'qituvchi, Tataristonimizning ot qozongan o'qituvchisi, o'qituvchi hunariga nechik keldingiz siz? Ijod bilan o'zingizni nechik bayladingiz? Men Oqtanish maktabida muzika o'qituvchisi bo'lib, bundan 38 yillik qaytgan edim. Lenogorskiy shaharindagi muzikal pedagogik uchilishni bitirgandan so'ng meni Oqtanishga jiberdilar. Ishlagan vaqtda chetdan turib Qozon pedagogika institutining muzikal fakultetini tamomladim. Hamda shundan beri Oqtanish maktabida muzika o'qidim. Iliklikdan endi Oqtanishda bizning konkurslar ko'p bo'la turgan edi. Vokal ansambl, xor konkurslari, solistlar hazırlaymiz. Hamda 38 yil bo'yina ko'pmi ansambl hazırlangan, ko'pmi xorlar qo'yilgan, ko'pmi bolalar bilan ishlangan. Rafida Nasridinovna, ana
o'qituvda sirlar bormi? Mana siz molaylar bilan ishlaysiz. Molaylar bilan ishlash nechik? Yengil tugildir. Mana bu 38 yıl ishlov davrida men bir ko'p ansambller bilan ishladim. Hammalar men ko'pisi qatnash ansambllari. Hamida mana shu Lashinlar ansamblini jiyib, Gilmolar bilan ishlay boshlagach, o'zimda bir qiziqlik tuyulib ketdi. Qiziqli muallif bilan ishlarga. Onun o'zining o'ng yoqlari da bor, o'zlarining teskari yoqlari da bor. Birinchidan 17 malayni ansamblda uyushtirib turib bir ko'p kuch siray. Ular bir xushluqlar, bir shoyanlar ular bizlari. Hamidaning tag'in bir o'ng oyog'i bor. Sahnaga 17 malay kelib chiqqach, tomoshachilar bir tim bo'lib qolib ularga qarab turalar. Hamina bu malaylarga mening sahnada jirlaw bikni qo'shay. Ular bir vaqtda sahnada üretken birini unutib yo'qolib qolmaylar. Mana shu yoqlari shu menga yigitlarning. Вокальный ансамбль Лачиннар. Актаныш. Tag'in bir so'rov Rafidan Sirdinovna. Siz shug'ullanasiz ko'pmi bola bilan? Mening maktabda ish ansamblim bor, vokal ansamblim bor. Zo'r yigitlar jirlaydigan ansamblim. Otalar Yonga bugun deyib. Malaylar ham qizlar jirlaydigan ansamblim bor, onsi bellur. Hammina endi bir yaratib ishlaydigan ansamblim bor. 17 malay g'ana jirlaydigan Lashinlar ansamblim bor. 38 yıl boyunca mektepte işler davrında bana bir küp seledi bağlarla işlerge turu kildi. Ben özüm Aktanış'ın ikinci orta mektebinde okudum. Hem indi seledi bağlarını kursam, onlarını sanat mektebine jiberem, okutuşlar bilen sileşem. Hem onların kubisi özlerinin turmuşları, muzika bilen beyliler. Ben bir gururlanıp eytem, bizden hazırki gününde Kozan'da opera tiyatrında jirlaydigan Tataristan'ın at kazanan artisti ismini algan yep-yaş kirişkine Artur İslamov, o benim okuşum. Onun apası Selina İslamov konservatoriya bitirdi. Tağın bir köp okuşlarım Kozan'da jirlaylar. Ansambllerde, muzika mekteplerinde okuttalar.
Өзбезин Октанышта да техникумдар бітіріп, музыкаль училищелар бітіріп, институт бітіріп, қайтқан оқушыларым бек көп. Һәм инде тагын шунысы миңа бик горурлык. Үзем укыткан, үзем җырларга өйрәткән кызларның инде кичкенә малайлары килеп минем ансамбльдә җырлый башладылар. Мин шуңа бик шатмын. Рафида Насреддиновна, менә сез Созвездие йолдызлык фестивалендә катнашасыз. Беренче ел түгел.
birinchi uchrashuvingizni esda tutasizmi? Qachon edi ul, nidey jir bilan chiqish yasadingiz? Ko'pmi bola shug'ullandi ul vaqtda? Shuning turida bir necha so'z so'ylab berasiz. Bizning yulduzlik konkursuna kirib ketu bir qiziqli bo'ldi. Men endi 17-yilga qadar 2 yil bolalar bilan bu ansamblni uyushtirib jirlagan edim. 17-yilda yulduzlikning zona yarışlari konkursi bizning Oqtanishda bo'ldi. Hammaning oldagina bizning rayon konkursi bo'ldi da mening mahallar onda birinchi o'rin oldilar jirlab. Ham bana taqdim etdilar. Edeli sen tamam bir jir hazırlada balalarim bilan zona konkursuna kirib qara deb. Ham biz onda chiqish yasadik da bizni bek yaratdilar, birinchi o'rinni berdilar. Ham biz birinchi tapqir Qozonga chaqirib oldik. Mana shulay deb biz yulduzlikqa kirib ketdik. Ham bir necha yildan biz endi Qozonga boramiz, zona konkurslarida birinchi o'rin olib, ham bizni o'rinsiz qo'ygan bo'lmadi. Hamla shu jinguvlar endi bizni yildan yil qanotlantirib bolalarni yildan yil o'sindirib tura, ham biz endi hali yulduzlikni toshlarga jiymaymiz, Alloh bersa. Гадәти булган сорау инде әлбәттә ул Созвездие йолдызлык фестивале хәрәкәте белән бәйле булган иң якты мизгел сезнең өчен нинди? Yulduzlik biten o'zi bir sihri dünya. Onda bolalar bilan boru, matur etib kostyumlar tigib boramiz. Sahnada chiqish yasov, anlar natijalarini kutamiz to'lqinlanib. O'rin olsaq siyna Oqtanishga qaytamiz. Jinguvchilar bo'lib, bizni maktabda bit kutib turalar to'lqinlanib. Biz bit maktab ansambli. Ham endi yulduzlik bitar ul konsertlarına degan so'z tugul, konkurslarına tugul. Hali uni qishqi ham jayga lager smenasi bor. Менә минем лачыннарга шундый бәхет теләкте. Без 19-нчы ел башында кышкы сменада ял иттек һәм яңадан соң җәй көне Кырымга безне чакырдылар лагерга. 11 малай белән без Кырымга бардык. Андагы яңадан яңа очрашулар, яңа дуслар белән очраштык, яңа танышлар. Анда диңгездә су күрүләр, бүтән шәһәрләрдә экскурсияларга йөрүләр. Менә хәзерге көндә дә без балалар белән җыелабыз да, алар аны һаман да сагынып искә алып сөйлиләр. Һәм инде кыш көне дә Васильевада да һәм Кырымда булган алар вожатый апаларын һаман да яраталар. Казанга баргач күрсәләр, уратып алалар, кочаклыйлар, хәлләрен сорыйлар. Алар балалар белән шундый яхшы мөнәсәбәттә булдылар. Вожатыйлар балаларның хәлләрен сорыйлар. Алар өчен борчылып торалар. Менә шундый ис китмәле бер дөнья ул.
yıldızlık dünyası. Şuna göre anın birine günün de bısığına kızıklı buldu, bısı kızıklı bulmadı beyde durgan tügül. Bütün yıldızlık ol bir sihri dünya bulup durar. Тапшыруыбыз ахырына якынлаша һәм инде тапшыруның ахырында тамашачыларга, катнашучыларга, җитәкчеләргә, иҗат сөючеләргә бары берничә теләк теләсәгез, юласагыз, без бик шат булар идек. Әйе, Марина, сезнең белән саубуллашканчы сезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Безнең Лачыннар төркеме турында шундый матур тапшыру ясаган өчен бик зур рәхмәт сезгә. Минем бик зур рәхмәт әйтәсем килә йолдызлыкның җитәкчеләренә. Гади авыл мәктәбендә укып шөгыльләнүче малайларны Казанга чакырып, шул дәрәҗәгә күтәргән өчен, аларның сәнгатьләрен халыкка күрсәткән өчен бик зур рәхмәт аларга. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә үзебезнең район җитәкчесе Ингел Новопичха. Ул безгә һәр бер елны бик нык зур ярдәм күрсәтә. Без 2 комплект костюм тегәбез һәр бер елны. Берсеннән-берсе матуррак костюмнар белән чыгыш ясыйбыз. Алар безгә һәрвакыт ярдәм итеп торалар. Тамашачыларга теләгем шул. Сез бездән аерылмагыз. Безне көтеп калыгыз. Без Лачыннар, пока-пока. Yigit çaplarım var idi, keng oranlar tor idi. Yigit çaplarım var idi, keng oranlar
dostlar, topşırığımız ahırına yakınlaştı. Elbette bugünkü topşırıqda biz sizni Aqtanışның Loşinlar türkümü turunda alıp barsak, kelesi topşırıqda bizning yangi giroyimiz bo'lacak. Yangi selatli, ijodiyotdan ungan türküm ise boshqaruvchi. Hamda albatta aning yetakchisi. Selatli, ungan, jonon ko'ngilin berib ishlovchi pedagoglar. Mine alar turunda, Sazvezd yıldızlık hareketi yıldızları turunda bizning topshirig'imiz. Uchrashganga qadar esaning bo'lasiz.